Hello, I'm Veli-Matti Moilanen. I'm from Oulu, Finland in the Oulu Vocational College. Hello, my name is Juha Saarikoski and I'm in same place than where is Veli-Matti. We are actually now in the third country. We started with 4 days staying in Budapest, Hungary. We were in Flextronics factory. Our students have on-the-job learning periods there, and next week 2 of our students are going there for 4 weeks period. So the reason was to make stronger our cooperation. Big difference is that our vocational school lasts 3 years. When we leave about 2 weeks ago from Finland, there was minus 25 Celsius degrees, so the weather is very much better and I like this country very much. We have been visited very different restaurants in here and it was very interesting because there was old buildings and something like that. In Finland we don't have this kind of restaurants. It was very interesting. I think the young people in Czech might know one Finnish song. It's called Ievan polkka. Nuopurista kuulutti palutanta, jalkansa jaakutti. Ievan neiti se tyttö saa, mutta kyllähän Ieva se juttutti. Ei meitä silloin kiello, haittaa kun me tanssin laajassa laitaan salin liipputtu. Tappu täppä tippu hiljalleen. Suu oli vehnäisellä, ihmis onnea toivotti. Vie oli märkänä jokaisella, viulusongia voivotti. Ei tätä poikaa märkys haittaa, silloin kun tanssoo laijassa laitaan salin liipputtu. Tappu täppä tippu hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata utkutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttö juttutti. Ei tätä poikaa ämmän haittaa, silloin kun tanssoo laijassa laitaan salin liipputtu. Tappu täppä tippu hiljalleen. Terveisiä Suomesta, teillä on hyvin kaunis maa täällä. Välimeressä sardiinit uivat, apua, 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 apua.